Yesu nashimwe cyane, ndabashuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe. Ndabazaniye ijambo ry'Imana, ni ijambo riri muri Matayo igice 5 ku murongo w'8. Matayo igice 5 ku murongo w'8. Yesu nashimwe cyane. Nkaba ndakuzaniye ijambo rivuga ngo nimwezwe. Nimwezwe bene data, nimwezwe. Uri ku kazi ubandanye wezwa, uri mu rugo ubandanye wezwa, uriko uratembera ubandanye wezwa, uri mu isoko ubandanye wezwa, kuko kino gihe turimo ni igihe cyo kwezwa. Buri muntu akezwa, ku gato na kanini akezwa. Yesu nashimwe cyane. Mwene data uri muranyumviriza, ndakuzaniye ubutumwa bukubwira kwezwa. Wowe uri muranyumviriza, kwezwa. Ibyo uhugiyemo ubireke wezwe, kuko umwami wacu Yesu Kristo araje. Aje gutwara umugeni, kandi azatwara uwejejwe. Ubutejejwe ntago azagenda. Yesu nashimwe cyane. Umwami Yesu araje ntatinze. Buri muntu ahari hose akwiye kwitegura. Niyitegure mwene data, utaritegura ni witegure. Umwami Yesu araje. Dusome ijambo ry'Imana. Hahirwa abafise imitima itanduye, kuko ari bo bazobona Imana. Yesu nashimwe cyane. Hahirwa abafise imitima itanduye. Hahirwa abafise umutima utarimwo ubushakanye. Hahirwa abafise umutima utarimwo ubujura. Hahirwa abafise umutima utarimwo ubwibone. Harahiriwe umuntu afise umutima mbese utarimwo ugwangano. Hahirwa umuntu yakijijwe neza. Hahirwa umuntu arindiriye Imana atunganye rwose. Uwo nguwo arahiriwe. Ariko abantu bari mu byaha badashaka kwihana, abo bo baragowe. Bene data muri ko muranyumviriza, urashobora kuba utaritegura, urashobora kuba utarihana, urashobora kuba ukiri umusambanyi, urashobora kuba ukiri umwicanyi, urashobora kuba ukiri umurozi, urashobora kuba ukiri umusinzi. Reka ndakubwira ngo Yesu Kristo araje. Ni wihane ibyo bintu urimo bireke. Iyo nzira watonije ntago ari nziza. Mwene data ni mwihane, kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yesu Kristo araje. Buri muntu nareka inzira yiwe mbi, maze akurikire Yesu Kristo. Yesu nashimwe cyane. Kino gihe abantu bariko barakunda isi, bakunze isi, ntago bashaka kwihana. Bakunze isi n'ibiri mu isi, ntago bashaka kurokora ubugingo bwabo. Bahugiye mu kwambara ubusa, bahugiye mu gukosora Imana, ntago bashaka kwihana. Yamara ubugingo bwabo burakomeye. Wewe rokora ubugingo bwawe mwene data. Niba udashaka kuburokora ubukiri muzima, niwamara kuva mu uwo mubiri wambaye, ntago uzaba ukiburokora ngo bikunde. Nyuma y'ubuzima nta kwihana ibyaha biriho. Mwene data muranyumviriza, nje kukubura ngo wihane. Ni wihane, mureke ibyaha bitandukanye muri ko murakora. Umwami Yesu ashaka ko buri muntu wese atandukana n'icaha. Icyo ngicyo uzi wahishije mu mutima wawe, ivyo byaha uri murakora wihishije, ngivyo urabikura ngo nanjye ngahora, ngo ukibaza yuko mpanye nawe, ngo nzabiguhanira, ngo byose ndabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Mwene data, ivyo uri murakora mu nguni hariya, Imana imwe irabibona. Ivyo uri murakora mu buriri, Imana imwe irabibona. Ivyo uri murakora mu iwese, Imana imwe irabibona. Biri uri kurakora mu kazi, Imana imwe irabibona. Muriba mu kazi, bene data, Imana imwe irareba ibyo muri ko murikoza mu kazi.
uko nguko uri murakata umunzane, umuntu ukamuha ibidakwiye, akaguha amafaranga akwiye. Reka ndakubwire, ibyo byose muriko murakora Imana irabibona. Nimwihane bicitwa uyu munsi. Buri muntu niyihane. Wowe uri muranyumviriza, ezwa niwezwe. Reka ibyo ngibyo urimwo, ibyo ngibyo bitagira ikimazi. Nimubite mukurikire Kristo, dore nimwezwe, umwami Yesu araje. Reka ndababwiza ukuri, abamarayika bazaherekeza Kristo, haleluya, aje gutwara umugeni, dore bariteguye. N'umumarayika azavuza inzamba, arazwi. Wewe uri muranyumviriza utaritegura, umwami Yesu araje. Umwami Yesu araje. Ntago mugishaka ukuri. Iyo bari korabwira ukuri, muca mubabara, mukarakara, ngaduciye urubanza, ngari mwatubwira ibiki. Ariko reka ndakubwire ngo buno butumwa bwo kurubwirwa nibwo bwiza, kuko Imana ishaka kurokora ubugingo bwawe hakiri kare ugihumeka uri murandeba. Imana ntabwo inezezwa nuko umuntu arimbutse, ahubwo Yesu Kristo anezezwa nuko wewe wotandukana n'ibyaha byawe kugira ngo ntiupfe urupfu rwa kabiri. Haleluya. Umwami Yesu ari tayari kugaruka. Umwami Yesu ariteguye. Buri muntu arimo aranyumviriza, wewe tunganya ibidatunganije. Icyatumye Yesu Kristo akurinda, akakurindira aho ngaho uri, nuko watunganya ibidatunganije. Ubwo businzi bwawe ukabureka, ubwo bujura bwawe ukabureka, uko kwirwa amapfumu ukabireka, ibyo byaha bitandukanye ukuri ukabireka. Imana yo mwijisha ko wihana, nimuhinduke rwose. Haleluya. Imana yo mwijisha ko buri muntu yihana, akava mu nzira ziwe mbi, agakurikira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe. Haleluya. Yesu Kristo aragutegereje wa mukobwa we. Yesu Kristo aragutegereje wa musore we. Yesu Kristo aragutegereje wa mupapa we. Yesu Kristo aragutegereje wa mumama we. Wowe uri muranyumviriza, kino gihe tugezemo n'igihe cyanyuma. Buri muntu akwiye kwireba, buri muntu akwiye kwikontorora, kubera ko tugeze mu gihe cyanyuma. Umwami Yesu araje. Iki ni igihe cyo kwitegura, iki ni igihe cyo kwitegura, iki ni igihe cyo gushaka Imana n'umutima wawe wose. Wowe mu byawe ugatandukana nabyo, kubera ko umwami Yesu araje. Mwene data, nimwihane bigishoboka, nimushaka Imana bigishoboka kibonwa, nimuyambaze ikiri hafi. Mwene data muranyumviriza, Imana yo mwijesha ko wihana. Niwihane. Umaze igihe kirekire mu nshengero ariko ntabwo urihana, umaze igihe kirekire mu ririmbyi ariko ntabwo urihana, uracakora ibyaha. We pasiteri, baragusengeye ariko ugomba ukora ibyaha bitandukanye. Uri umusinzi wa pasiteri, uri umusambanyi wa pasiteri, urabesha, wirwa mu bapfumu, wowe unywa ibimogi we pasiteri, wowe uri umupasiteri waguye. Wewe nubyuke. Umwami Yesu ashaka ngo witunganye. Niwitunganye, uri muranyumviriza, itunganye. Umwami Yesu araje. Umwami Yesu araje. Mwene data muranyumviriza, umwami Yesu araje, aje guhemba no guhana. Buri muntu niyiyeze, buri muntu niyitunganye, buri muntu natandukane n'ibibi. Umwami Yesu araje. Yesu Kristo nabageneza. Umwami Yesu nabageneza bene data, dore umwami Yesu araje. Haleluya. Yesu Kristo ari mwareza umugeni we, ari mwaramweza. Ni nayo mpamvu na butumwa bwiza buriko burakuzaho. Wemere Kristo kweze, agukura ibyo byaha byawe, kugira ngo niyaza ntuzusigare. Umwami Yesu kino gihe tugeze mwari mwareza umugeni we. Mwene data ntuhombe, numwemera kweze, agutsiritse, agukura iyo myanda ikuriko, agukura ibyo byaha byawe, abigukureho kugira ngo ntuzurimbuke. Umwami Yesu nabageneza, mwizajye umwami wacu Yesu Kristo.